Kumshi benta ban aji gershan lem haswa baka jingya ki jangka seng nyautrap Aceh National Movement HANM kan sedang hanong bak Delhi halor kimat ki jura jangka jela Meghalaya kabala lam khamat do Presiden Rangba ke HANM seng keme hene ke step lai tarik risau ki dekhot jangka HANM ribhoi sepngi hapo ke jingya lam jong ubak sani nong rum kubu sekretari kilapan iya kadak kaji gershan lem yaki nong lam ki bah khamat jongki dak kabalet banwa yaki bana hakeleng ki jaka joga pathar khma bat jirang. Habakran nakaliang ubasani norum sekretari HANM ribhoi sepngi ulayat hu bakaseng kadon yaki lai teliki mat ki bakongsan ki bala pensateng ban penurlong daga sorkar hapo ke jela Meghalaya. Kita kilong ke ILP kajing penrung no ya ketien khasi ka khenet ke bapra bat kajing penbet no ya upur usam. Kini gide kimat ki bakongsan bakum kaseng kadawana ka sorkar bat ladei ban pendep no. Kong ya aingu yo play try kanrat bala pilih hi tenanti ya kepaning siam pun kum ki prat khot jong kaseng HNM kenal yang jong aku menjalan setri ba senli nongrom di wan hangnin bante ya kene kebenar jong kaseng kum si benta ban kasan ya ki prat khot di balik sa Delhi nak benta ban ki ya kimat ki jura jong kaseng kamtam habdi bat ka tin kasih garo ban pendrung no hari kredit pra bat nangta bandawaru ya ga sarkar kami na gamenta ban yo la jong ka lat yeda kum ka ILP na gamenta ki jingwan drung ka thep jong ki bendera kari kasih ba ig jongi bat kum juru na gamenta ban penbeit no yo pun sam kalong padon kam kari baik ke jongi ju siam bagi UI aman lagi por bat aki jaka ke bakaput kedon kajing ya umsam amar kajing ya kajing pemlak jong sarkar ban penbe yo umsam kumta kalian jongi kum ka seng HNM Presiden Ribhoi ni ay kajing kesian ko pura ya kit khot di balik klan mengor hapo New Delhi ka jentar mentar de kum ka seng ni ya stokti akari kesengi ban wa yang di kebenar kupsi benta ban peniru ya kebiba ken ay ke jengkesan kamtami keseng na kamta ban kesan ya kari bekerja menteri berkumjuru hakisi basa jong ki padeng la padeng ikun kiksiu jong kari kasi ba ige jongi makin yo ya ka chong sup chong san ban haki benta ki babun na benta kanengi wanang ne takini boleh sebut